KS Bengal FC kan Nikon percaya ka Shillong Lajong FC haka lekai quarter final jong kadurat kom Hajar Afsal Shillong Lajong kalalum rubuan haka kalik stage ta kabajok Arsen bat kabayak haj shisen ya kene kecing pun not awan pelong Hamadan Jawa niru polo haka nong ba Shillong haka arpoi terik benai bapa Hajar Afsal haka por new baji nemit haka tei kesini kenlong ro kasin kabak hadu ya kadoran kop jong menta usnem bahkan pemilik kai hangne hako nikalaya ya kimat kibadang sa on pemilik kai haki weipat kijela jong kari India kublai shibur ni pi bro on sikundo bat ka next video